pray in the name of Jesus. Ubuntu bw'Imana n'amahoro ya Kristo Yesu bigusange, bigukoreko. Ubushobozi bw'Imana ihindura amateka. Ubushobozi bw'Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Imana ikwiyereke ku rugero rudasanzwe. Ikintu cyose gihagarara imbere y'ubuzima bwawe gituma utabandanya cyane wavanse kugira ngo ugere mu masezerano no mu iyerekwa no muri vision ufise. Wera uyu munsi ndagusengeye ngo gikugwe mu nzira yawe mu izina rya Yesu. Imana iguhereze inkomezi n'ububasha na autorite hejuru y'ivyakugize kw'ijambo mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti. Imana ihaguruke, Imana ivuge ijambo hejuru y'ivyakugize ko ijambo vyose ku buzima bwawe. Ndagomba usenge isengesho ryo kubwira Imana ati Mana, ndahagaritse ubushobozi bwose bw'umwasatani kandi buhagarare mu izina rya Yesu. Abadayimoni, satani n'ikintu cyose gituma ntagera muri destiny, gituma ntagera ku ntumbero yanje, gihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'umwijima bwose bunsubiza inyuma mu gihe ndiko ndavansa nje imbere, bukugweho buhagarare mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti. Amasezerano yose y'ikuzimu n'imigabo n'imigambi yose ya satani ndayihagarika mu izina rya Yesu. Ndagomba usenga uvuga ngo ndasenyura ubushobozi bwose bw'amasezerano ya karande n'imizimu y'abapfuye irekrama ibyawe ibyanje mu izina rya Yesu. Witandukanye, Imana nayo yongera igutandukanye n'imyuka mibi n'ibitero byose na karande n'amasezerano yose y'umwasatani ku buzima bwawe. Imana igutandukanye nayo in the name of Jesus. Ibintu byose byaremewe kukubabaza no guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe byose bibure inkomezi mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo abe contre ikintu cyose cyotevya umugisha wawe, cyotevya ubuzima bwawe kugera mu bisubizo mu izina rya Yesu. Ndasenyura, ndahagarika ibikorwa byose by'umwansi ku buzima bwawe. Impwemu zose ziba contre y'iterambere yawe zose zikurekure mu izina rya Yesu. Inama zose za satani n'iz'abarozi ntabwo zizororanirwa ku buzima bwawe. Icyo uzokora ko kizohezagirwa, icyo uzobamwo kizotera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhereze ubushobozi bwo kugendagenda hejuru y'icyaha, hejuru ya kamere, hejuru y'ingorane zo mu buryo bw'impwemu zamaze gusubiza hasi mu kuguteza ibyaha, mu kukujana kure y'ubwiza bw'Imana. Ikintu cyose cyo gushira kure y'ubwiza bw'Imana, Imana igishire kure yawe mu izina rya Yesu. Imana imanure marayika amanukana ubushobozi n'inkomezi n'inkota yakumuriro, icagagure imigozi yose n'iminyororo y'umwansi satani ikubuza gutera imbere, ikubuza gukizwa, ikubuza kugororoka. Imigozi y'icyaha, imigozi ya karande, imigozi y'ubukene, imigozi iguhagarika, igusubiza inyuma. Ubuntu bw'Imana bugusange mu kirere cyo gufukama no kwinginga no guhamagara Imana mu
bugusange mu gihe ata muntu n'umwe yo gusanga. Ubuntu bw'Imana buguhumurize mu gihe hatajwe na rimwe ryo kuguhumuriza rihari. Ubuntu bw'Imana bukuremeshe mu gihe hatajwe na rimwe ryo kukuremesha. Ubuntu bw'Imana bugutera intege. Ubuntu bw'Imana bugufata ukuboko. Imana ikwiyereka ugutandukanye nuko yigeze kukwiyereka. Imbabazi zayo, urukundo rwayo, ineza yayo ibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana iguhe kwera, gutungana n'ibisumba byose no kuzora ku bwami bw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen.